Var baş برێزên digel bername raman û komelgehê em bi bernameyê de jî bi babeteke nû digel hevin. Hefteya borî me li ser çand, kultur sohbet kirîbû. Îro jî em ê li ser heyama rombûnê û rewşa me em ê qise bikin. Pêşî ez ê çend gotinan li ser ronîbûnê bibêjim. Gelek gotinên sînonîm henin di zimanê Kurdî de li ser ronîbûnê. Demekî em bi gelên perî me digot ronahî, rewşenî, rewşengerî, rewşengehî, ronakî. Lê ew bersiva ew tiştekî ku ez dixwazim bibêjim veka bi Tirkî aydınlanma, bi Almanî Aufklärung nade. Devre min bi gelek dostê min zimannasan vê daviyê min şîrove kir, min şêwirî. Min dît ku davî da di pirtûkekê rastnivîsî ya ku ji aliyê zimannasên Kurd ve veka kolektîv ferhengek hatiye çapkirin. Divê de veka gotinek ku müşterek e hevpar e û belkî lehçeyan jî ev dike. Bo lehçeyan jî zêdetir ji aliyê lehçeyên din jî zêdetir têfam kirin. Ronbûnê danîne lê piştî ku min vê sergotarê bi vî awayî dan, yani veka heyama ronbûnê hin heval ji min re ji taybetî nivîsîn gotin ku ewa veka êtîr, veka rûn, veka ewkê ev dike dide zanîn ma neraste mirov bike ronîbûnê yan rohnabûnê. Êdî ya girîng keve ku em jê fehm bikin ku bi rastî mesele tê ser vîya ku ronîkbîrî ji aliyê mirovê bixwe we tê hundirîn kirin. Yani ew meseleyeke ku di hundirê mirov de çêdibe, di hundirê takekes de çêdibe. Ne ewa ku bi giştî em bêjin ronahî yan ronîkbîrî. Mesele ronîkbîrî jî nîne. Bi gotina Tirkî ez bêjim em ser aydınlanma dipeyvin. Piştî van têbiniyan ez ê dest pê bikim bêjim veka ku dîroka ronîbûnê serdemek e ku ji hêla têgînên vekî têgehên vekî hiş, zanîst, pêşketin, hukuk remz dikin. Yani ew çar tiş têgeh weka remzên esasî serekî ya dema ronîkbîriyê, dema ronîbûnê tê nîşandan. Divê heyamê de gelek ramyarên ku ji wan re em bêjin fîlosofên ronîbûnê tê gotin
وان حبلدان کو ج سردما ناوین درکبن اویا وکا آلترناتیوا سردما ناوین یعنی آتیه انشا کرن جه خلاص بونو و وکا بجی کوملگه بگیهنن روناهی در باسا دما هشه اقلی بن تگشتنا رونیبون هشمندیه وکا ریبری یگانه پیشنیار دکن لوراج سردما رونیبونی را هیاما اقل جیته گوتن یعنی چاوا اقلی لگربته گشتنی استنکرنا بکارانینا هشه به آزادانه دنوا جیواتی ده و رایا گشتی و کلتوری ده لگروان بویا سدمین خراب این گیاشتنا این کو مروف قریبه بگیه بختواریا فردی آن کملگهی دوی سردم ده دوی سردم رونگونه ده یکو جیانا کسانه و جواکی جنوه بده گشتنه که نوتی آوا کرن دبه سردم گوارتین مزن دقادا رامان منتالیته و چنده ده سپره او ده اویا گوتنا رمانور فیلسوف امانوئل کانت که ده 1784 ده دبیجه انگو ویرکی بکه هشی خواه بخواه بکار بینه او بویا رمزا دما سردما رونی بونی د گوترا وی دا کوسرناوی بی رونیبون چیه دا لبرسوا بی مسئله و رونیبون او دیگر دخواست ایزا بکه لگور بی مروف جسارت پرانیج مروان جسارت ناکن که هشی خواه بخواه بکار بینن لورا دما نکامل بونی دا دیجین پرانی مروف میل وانه وکو آزادی عقل استفاده نکن و به آوایجی عقل خواه تسلیمی هنکان دکن و یا راستی گاوا کود خازن به کنفورمیزم به خواشی بجین به راحتی بجین لی راستی دا آزادی خواه جدس داتینن گاوا کو دهلن کو دجی وان ده هنکندن بفکرن لأوروپا سردما شورش بریتانی یا 1688 هیا به شورش فرانسی یا کود 1789 ده وکا نزیک ام بجن 3 سال ده 3 سال 18 ده yani 3 سال 18 ده ته او کرنکو دیروکا رونیبونه yani او دما نوبرا شورش بریتانی و شورش فرانسی ده یا کو ده 3 سال 18 ده چه ده او وکا سردما رونیبونه ده بناف کرن لگور دیار کرنه که دنجی سردما رونیبونه جینی به دویمین 3 سال 17 دست پیدا که و حیا چاریا که یکی من یا 3 سال 19 لأوروپای دوم دکه فیلسوفن پیشنگ این و سردمه هش و عقل وکه ریبرکی و دستراتداری که یگانه دبینن دسردما یا کو ل کشفن دوی دمیدا یعنی کشفن زانستی مزن پشتی کون خباتن لگرینا زانین گش بویه دوی دمیدا هیاما که نویا رخنیا چاندی کلتوری و یا فلسفه‌ای و هر وها یا اولی جرا یکم درکتیا اولی بنافکرنا که دن آل سر رونیبونه دیسا دبیجن که اوه کو سردما رامانا رونیبونه جیه که رامان اوروپی ایدی وکا لوگوس عقل و زیدتر به ازمون و پراتیک تجربه و به شکبریا تشتان یعنی جه تشتان جه بابریان جه اوله شکو گمان دما کو دست بکریه دوی دمی دنیرن
براستی ورجی بویا کو بنگهین جیانا لیبرال دموکراتیک راسیونال و پیرجی پی در پی بری خدانینا بجیانینا ایدیالین کملگه که مدرن و سکولر دوی دمیده دست پیدا کم. د سردما رونیبونه ده تگهین کو در کتن پیش مگوت کو هش زانیسته پیشکتنه و حقوقه لجعالی فلسفی و مروف دکاره سردما هشه یعنی سردما رونیبونه به وی آوایی دست نشان بکه یکم دزگه که رسته که دوزنه که راسیونال لگور عقلی و اپتیمال کاره او کتی گوتن کو اپتیمال مروف دکاره مروف بخوا دکاره کملگه که نو آوا بکه دویم وکه هشمندیا مروان عقل انسان کاره راستیان فهم بکه جارا یکم وکو عقل انسان خه ناوند مرکزی و دبیجه کو عقل انسان مقتدری گلک تشتایه و او دکاره راستیان فهم بکه و کاری خواه بگیهینه و کاری خواه بگیهینه زانینن افکه راستی و حقیقتی و او زیرکی د مروف ده هیه یعنی مروف بخواه دکاره راستیان ناس بکه و خواه جیانا خلقور بی راسیونال آوا بکه او جارا یکمه که دی دیروکا انسان دا دی دیروکا مروفیتی دا دی جی میتوسان و دی جی باوریا اولی جارا یکم و دی نرخین ترادیسیونال شونده جارا یکم عقل انسان دبه ناونده آوابونا جیانا سوسیال د سیم جی غینی هشی مروف اکو کاره وان راستیان فهم بکه هر وها کو وی خودی شایانه و خودی زیرکتیه کدنوا زانینان ده کاری و راستیان جهو درخه راستی کی جانه و لگور خواه لگور برجوندیا خواه لگور او که راسیونال ترجیح خواه هل بجیره لگوروان راستیان جی وین ایراده که چالاکی د مروفته هیه یعنی اوجی جارا مکا خالا سیم کو جعالی فیلسوفین رونیبونه دهات دست نشان کنه کو مروف به ایراده آخه به چالاکی آخه به ناسکرن راستیه دکاره قدر آخه جیان آخه بگوهرینه ببه ناونده جیان سوسیال یا تاکه کسی و کملگهی بله جعالی رمانا فلسفیک و سوسیال ده او پرسیپین اساسی کاره بگوتن که سردما رونیبونی بود یعنی ای فلسفیک رونیبون وکه توگره که روشنبیریه یا که همه بیجه به توایی اروپا ده خودان تایبتمندی وکفن امریکارم بیجه که او هفبشی یا ده همو رنگین رونیبونه ده یا فرانسا یا بریتانیا یا اسکوچیا یا آلمانیای امریکارن بیجن دنابر آوان در تشتکی مشترک اکو هبو خوشبینی و اپتیمیزم اکو پشت هیاما قرین ناوین یعنی ارتا چاوه که به ترکی دی بیجن در دکوه هوله اپتیمیزم اکر دکوه هوله هیوی و حسکرن اکر دکوه هوله و اقل و رامان و حضر کرن دبن تیگهین ناوندی یا کلتورو جیانا انتلیکتوال پیرجی لأوروپا دناوا انسانان ده هستیاریه که نو یا لسر مروف هزی و کملگه دست بدیکه و لسر پروبلمی وان چه دبه یعنی لسر پروبلمین
جیواکی و انسانی ادی مروی کو رونی بویه وک پروبلمی خوی بخوا وک اخلاقی وک پروبلمی خوی بخوا حساب دکه یعنی دست به دکه کو پرسیاریه کی جیواکی و انسانی و یونیورسال بخوا به هوینه البر فیلسوفه که آلمان دیلتی کو اگر بگوتنا وی از بینم زمان خطین کوی وکا بابتن رونی بونه هیاما رونی بونه نشانده ده او دبجه تایبتمندی هر سرکه خسریه هشه خسریه عقل یا دویم هفگرتنا چاندی یا رونیک بیریه yani entelektüelan veka çandi veka kültürü dinav vanda edi hevgirtinek heye u baveriya be nevetiya peşkeftini yani peşketin pişteku akıl u hoş be avayı qasar be u mirov be avayı liser jiyana xwe u komelgehê perpersyar dibîne û peşketin yani vê neveye yani bêgumane û diltayî weka kategoriyek din jî babetek din jî weka ruhê arîstokratiyê datîne ew ruhê arîstokratiyê bêguman ji arîstokrasiya tradisyonal û îdarî sosyal cihê ye ew ya behsa aristokrasiya giyani, manevi dike ya ruhi dike aristokrasiya entelektüeli embejin. De hemû warên jiyanê de mesela müzik, nivîsandin, kultur, siyaset ol çêkirina êdî çêkirina jiyana sosyal da pêşketinên mezin rû didin. Mirov bawer dikin ku ew bixwe dikarin jiyana xwe jiya berê baştir, çêtir bi destê xwe ava bikin çawa ku Ehmedê Xanîyê me dibêje mirov êdî dikare bibe mîmarê dîwara xwe yani ew bi rastî mirov ecêbmayî dimîne gawa ku ew gotina Ehmedê Xanî aynî wek ronîkbîr û filosofên dema ronîbûnê mirov ew kekê dike yani dengê guhê mirov de olanekî wisa dide yani bi rastî aynî weke hemîn filosofên ronîbûnê jî wî tiştî xwastine bibêjin yani mirov divê bibe mîmarê dîwara xwe mîmarê jiyana xwe jiyana komelgehî û berpirsyariyekê cîwakî universal û însanî pêre hebe. Di nav nûnerên herî girînkê ronîbûnê yani eger em Ehmedê Xanî ew bikin cuda bikin navên vekî Walter David Hume Diderot Rousseau Helvetus Condillac de Alembert de Holbach û bêguman Immanuel Kant em dikarin di pêşî de navê wan bihejmêrin ku ew filosofên ramanverên herî girînkê dema ronîbûnê. Fikra ronîbûnê ne bi pirtûkên teorîk vekayê felsefeyê çawa ku em paşê dizanin ne de pirtûkên teorîk de hatiye holê yani ramana ronîbûnê veka filosofî veka teorîk veka abstrakt wisa di kitaban de nehatiye sistematize kirin nehatiye nivîsandin. Jê zêdetir dihêlin veka xebatên edebî veka roman, çîrok, ceribandin, şano û ez ê bêjim bi taybetî jî divê em binêvî xêz bikin di lêkolînên ansiklopedîk de yani taybetî ansiklopediyan de. Ansiklopedî heman bêje em dikarin bêjin dibe sembol û derbîrîna serdema ronîbûnê bi gotinekê din em dikarin bêjin weka İncîla dema nû yani ansiklopediya ji ber ku her
زانین کریستالیزه بوی زلال بوی استاندارد ده هر واریده ده انسیکلوپدیان ده جی دگرن انسان دا مراق و اینترسک پر بخورد لسر انسیکلوپدیان دوی دما رونی بونی ده درد که بابنی لی tabi az libert vaka pişek vaka Kürdolog dikarim tişteki nebaş jwara bejim jali ser Kurdan de hemin van ansiklopediyan de vegave cara yekem bahsa Kurdan tekirin Kürt denasandın yaku az dikarim bejim bin hişe Avrupiyan hayan haji ev zanina ansiklopediyan rol dileyize اوجي اوكو بحثا كردان وكا بإريني بخوشي براستي بحقيقتي بخسرية كردا نادن ناساندن او وكا قبيلين وحش درنده وشياكي دي وان انسيكلوبيديان ده از تكارم بجم جي گرتنه انگو دما رونی بونه هر تش نه وقت دلی مایا یعنی ورجی پروبلمه که درجه از آنها بحث دما و کیویه بکم انسان لگور رامانورین رونی بونه انسان و کبن ده هر انسان دا به همین رنگی او که شایان و زیرکتیا حضر کرنه هیا دکاره هشی خواب کار بینه لی او تش جبو جناجی در باسته با لی او براستی و کبیا جواکی دا و بیولوژیک دا او بحث دکن کو زلام مر جنان اكترن يعني نتني جنومر او دبجن كو يعني انسان ببيولوجيكي بجواكي بايكونوميكي دجيان ده جدابون نوان هي وكيف نينن براستي مروف دبي قبول بكالي لغور او كيوان تيجيشتنا واني فلسفيك بيگومان ده هر کسی ده زیرکتیا هش زیرکتیا حضر کرنه زیرکتیا آزاد بونا فکر و هشه و کفه ام دکارم بجن کو تبی کو هن فرقیت دنابر سردما رونوگونه یا دنابر کلتوران ولاتان ده بجی یه اساس و یه هوپار جبو همو رامانورین رونی بونه هلوستک زلال لهمبر لدش نزانیه نهشمندیه و باورین دجی باورین والا و نهشمندانه لسر کوملگاه که نو یا کو مروف ده کاره شابه بختوار به کار کرنه پروبلمی وانی اساس یا کو سر خواهی شاندنه اوکو باوری آوان اوکو مروف دی کوملگه که نوده دیکاره بختوارتر بجی لور از دخوازم ببجم کو او نيرين تجاهن كو ام وكا ليبرال ديمقراط مودرن آنها بكارتين وكا پیمانا سوسیال پیمانا کوملگهی کو ام او دکن کو دوی نوبرا دناب کوملگهی دا دناب تاکه کسانده دناب فرقیتنده او پیمانا سوسیال دوی هبه او جارا یکم جعالی او رامانورین رونی بونی راحتی هولی ین وک داوید گوم یک و روسو و امبجن مونتسکو سردما رونیبونه درفت دده کو دوارن ویژه هنر زانیست اولو فلسفه دا زندگون گشبون و پشکفتن مزن اکو ام ایرو ایدی وکا دانه جمعنا تی لی او وچاقه او پشکفتن مزن وچاقه دین هوله و حیا ایروجی
ام dikarin bejin em bi encamên wan vedijîn yani bi kultura me ya modern ya di serlemanû de li ser esasê wan ve çaxê hatiye avêtin. Pêşveçûna ku divê demê de li ser têya xaftin berfirehbûna zanînê û bilindkirina kalîteya jiyanê ye. Li gor vê têgihiştinê kare bêgotin ku ji holê rakirina nêzaniyê di nava mirovan de derfet bide wan ku ew bizanîn û bi karanîna hişmendiya xwe ew ê bibin efendiyê jiyana xwe. Min got ku ensiklopedî wekî navdînekî herî girîng ka serdema ronîbûnê dihat qebûlkirin. Li divê em ser zêde bikin ku ji bo belavkirina ensiklopediyan ji hêla dêrê, ji hêla kiliseyan gelek asteng dihatin derxistin, nedihiştin ku ew zanîna bigêhe xelkê, bigêhe însanan. Elbet îro pêvistiya me veke ew mirovên demsala sê sala hejdehan bi ensiklopediyan nîne, ne ku têde serkurda nexweşatiya axaftin. Lê ji ber ku em ji îro ji wan bi avantajtirin, em berhemê wan di destê me de ne, hem jî dinyayekê vekî înternet heye ku di cihê hemû ensiklopediyan digire, dinya me ya dijital û elektronîk. Belê vekî din têgihiştina îro ya hin ewqada mesela hukuk da ku ji vê demê de cara yekem ewqûyê de hatiye holê. Di hukukê de mesele cezakirinê de yani ramyarên ronîbûnê weka Sezar Beccaria bi vê vegirêdayî ku cara yekem li dijî îdamê, li dijî kuştin bi cezakirinê û işkenceyê ew dike, disekine û dide xuyakirin ku işkence û dardakirina însan bi rêya hukukê cezayê ew dijî xezayê ye, yani dijî hukuka xezayî ye. Prensîbên bingehînê perwerde dîsa ya ku îro em di serdema me de em nas dikin, cara yekem di serdema ronîbûnê de tê holê, bi taybetî ji aliyê Jean-Jacques Rousseau cara yekem di pirtûkaviya bi navê Emîle de li ser karê teorîtîk divê li ser perwerdeya nûjen çê dike û pê diyar dike ku meriv çawa di encama perwerdehî de kare mirov baştir be û kalîteya mirov û xwezeya mirov bi xwe jî xwezeya mirovê duyem ya sosyal dikare were guhertin. Ramana ronîbûnê her wiha divê em bibêjin ku ji ber ku însan û qîmeta însan di navenda divê felsefeyê de ye, divê ronîbûnê de ye. Cara yekem mirovheziyê humanîzma tê holê û ji xwe ramana ronîbûnê humanîzmê di xwe de dihevîne. Lêgerîna bextewariyê têgihiştineke li ser komelgeheke ehlaqî ya çê ya nû û dijîtiya şer û şerxwaziyê di nava mijarên ramyarên yan filosofên dema ronîbûnê de. Ew cara ewil, cara pêşîn dijî şerê navbera mirovan de, şerê navbera dewletan de û dijî kultura şerxwaziyê cara yekem filosofên ronîbûnê, filosofên humanîzmayê disekinin. Ramenberên ku di nava tevgera ronîbûnê de cî digirin balaxa zêde dane têgehîn wek azadiya ramanê û derbirînê, rexineya olî
حقجداریا لسر هشمندی و زانسته پشکفتنا جواکه پرورده و کوی و مافین تاککسی لسر وان بابتان این پیشی این کو هری زده خواه ایشاندنه کار کرنه او فیلسوفین دما رونی بونینه یعنی وکه والتر، کانت و هوم لسر آزادی رامانی براستی گلک زیده دسکنن والتر بالا مدیکشینه لسر آزادی رامانو در برنیج برکو وکه دن چره یکی کو ام خواه جکولتیا ذهنی جکولتیا مجیی خلاص بکن دبجه تنیه لگور کوم جی یه جهالت جهولی راکه بس آزادی رامانی و حزل کرنی تی ادعا کرن کو انسان بقاسی کو عقل خو بکارتینه بقاسی کو راستی و حقیقت دبینه او قاش دریا آواکرنا کوملگه بختوار ده او پشتکه دوی ام ببیجن کو رامانورین رونوگونی یا کو گرینگی مزندان وکوی من چاوا کو او دا د مسئله وکوی دا هن نرینین وان نه گلک پشکتی بو هبون او جعالی زکا ثروت و زایندی و دیگوتن کو دنابرا مروان ده فرقیت هنن لی خلاص بونا جهالتی جباورین پوچو والا و آزاد بونا هشمندیه جبو هر مروی در باسته بن لهمبر اول پیوندین رامانورین یانجی دما رونی بونه گرینگه اول و دمارونی بونه دما جرا اول شک ج دوگماین اولی دوی دمه ده روده ده اول ده دسته کسان ده به تایبتی گاوا کلسر اول تی خبردان زیدتر دزگهین اولی لسر دزگهین و kesin dindar yani kesin kukarıvari dindariye dikin ne dindar bavermen ta kesin kukarıvari dindariye dikin ve kay bejin navgin jiboku deslatiyen xoya biparezin bi dogmayan bi esraran bi hurafeyan ten dagirtin yani dini naveroka dini bu hurafeyan da digirin vargah ori bu ya vargah ki ku tede cehalet te xodikirin u junuwa çekirin. Buya astenk li peş bikaranina akla mrovi. Jibo ku jirafşa dijwara xarab aku kesin dezgehin oli çekirine bi xlas kirin u je dur bikevin. Vaktimin heyehi çeki از خازم تشتکیدن داویه دا بکم بریوی بله ام دکارن لسر و بابت زیدتر تشناب بجن لی از بی آوائی و مسئله لور گره بدم پشت کانت بگومان بریکو از بحثاوی بکم دبکو چند تشتندن لسر کانت yani nerina ramana kant ser ronu güneşi bejim çen taybetmen diyevi ligor kant مروف بعقل خوا اكو بعقل خوا تبناجرن او نكاملن او وبذيك نكامليه جي نرشيد بوني جي بدست خكتنا يعني سوتشيوانه كو عقل خوا بكار ناينن
لگور وان لگور وی و دبیجه یعنی از دخازم کتابک هبکو همو مسئله من چاره سر بکه دکترک هبکو همو پروبلم منی تندرستی و افتشتانا چاره سر بکه انسان اندن هبن کو دجی من دا شخارا بفکرن و تبگرن بلا دسراتك هبكو ازم دجيه من دا كاروباري من تنظيم بك اداره بك او بك و لغور كانت او نكامليا مروف او كولتي ج ترالي و ج ترسا مروف يعني لغور بي مروف كو بعقل خوا ويركي بك جسارتي بك كو بفكره بعقل خوا با او جد ترسا يعني مروف جد ترسا كو او نكاريبا سري لدر كبا لورا غازيا بيج مروان را مروفين ترسونك و مروفين كو ترالن و نبرن بأقل خوا أو بكن أقل خوا تسليمي هناك دكن كسين دندكن جوان را غازي دكا دبي جا بجر بينن وني ريا آزاد بونا و تاني أو ريا كامل بونا و ريا رشيد بونا و يعني أساس دبيجيك إنسان بونا و أو ريا أري هنجاران هوني بكبن هنجاران هوني عذاب ببينن و بدلا بدن لي داوية دا هوني بختوار و شابن كو بهشيخا ون دجين و بيجي اویاجی دسپیکا آزادیا پروبلمک لور دنابرا يعني فيلسوفين مودرن از بيجم فيلسوفك مودرن يا كوزيدا السلمي مسألة سكينية ميشيل فوكو و يا كانتا أبكو كانت دما رونيبوني وكا دمك يا سلسلة حجداد بينا يعني دبجة أو دما فقط جبو أو هيامية أو سردمية براستي أزجي وكا فوكو دفكرم لوما أز بحسابي دكم أو مسألة رونيبوني نا دمكية تاني سردمكية دجيانا مدنيات وكولتورا بيشكتنا مروفتا او هر دايم در باسته به ایروژی مسئله رونیبونه جه هر وقت زیادتر اکتواله فوکو رخنه کانت که دبیجه مسئله پروبلما رونیبونه جبو يعني بکارانینا جسارت کرنا بکارانینا هشی جه آلی مرو بخه ایروژی اکتواله ایروژی پروبلما مایا لورا او نه دورانه که نه سردمه که دیروکیه کو در باسکویه چویه ایدی ام کارن بیشن کو لگور کانت یعنی دیگیشنا کانت ایدی مروف ایدی رونی بونه و گارانتیاوان هیا کو او خا نکن کولی ام بیشن tüketimi bikaranine ya civakan yan grupeke yan embejin dineke yan lidereke yan devleteke Foucault dibêje dibêje îro ji berê jî belkî evtere aktualtere û mesele ronîbûnê însan tabii li vir tiştekî din derdikeve ortaya û ew tişt dikante jî hemîn tişteye همین رنگیه مسئله رونیبون نه تنی پروبلم یا انتلکتواله یعنی نه تنی مروه که خونده رونیک بیره و تنی اوه نه مسئله رونیبون هر کسی که خودی هشه یعنی لور او دبن یا رونیک بیری چیه و مروف چیه فرقیت آن چیه یعنی او تشت او هش کاتگوری هش ده مروف ده
او تشتكو دكاره ناكوكيا يعني فرقيات دنابرا انتلكتوال و يا مروف ايدن يعني مروفي نخوانده ام بيجن دا جهولي راكه جبركو غارانتي تنه كو مروف حتى خوانده جيبه انتلكتوال جيبه غارانتي تنه كو هشي خا تسليم هنا كانك ايرو ام قالك خواندين مودرن دبینن اکو پر خواندنا حتی ناویوان دا پروفسوری هیا دوچنتی هیا دکتوری هیا نویسکارن هنرمندن او کن لی او مریدی هنکانن عقل خود تسلیم هنکا کرنه او که ویرکی اوان تنه اکو به عقل خود به آزادانه بفکرن و او بکن بله از جبر بیم لسر ما و پاشجی یعنی سر روشلات ناوین کو جبا ما پروبلما رونی بونه لهرم ما لناو کردان ده اکتواله گرینگه من دمکی بری 30 سالا در روزنامه که ما ده نویسه که نویساندی بو بگاوه من گوتی bu bir Türkiye bu, من گوتی bu asıl olan ulusal uyanış ve aydınlanmadır. Jibo Kurdan. Yani asıl esas evaku hişyarbuna netevi u ronibun jibo Kurdan hebe. Tişti ku kumelgeh dibe ya bir prosesi biji ev beke dibe ev tiştmen, ev tegahben, ev prosesabın. اگر ایرو از نویسیم جنوب تنید کارم سرگوتار وی belki بکم دیجی ulusal uyanış bejim esas aydınlanma u ulusal inşaya ulusal avakarına neteviyye ya rastı em dikarın neteveyin din cüdatır xodi avantaj bin ku mesele ronibuni به اینشابونا نتوابونا ما بهورا بمشينه جبر كود دما او كده دما سال حجرادا اري رونيبون چيدبه پاش نتوادر كبن اورتاي لنتبين ديكتاتورين رونيبوي مثلا اداره نتبين خصن دست خو او يا راستي اندام نتبين فرقیت نتوایان نکاربون به هشخوا آزادانه ویرکی بکن بخوا بفکرن و بخوا بپاريزن برجواندی خوا بپاريزن ایرو امریکارن او هر دو خطن سوسیال و کلتوری د جیان آمده انشابونا نتوایا کرد و پروسسا رونیبونا کرد کوملگاه کرد ام به هوا گریبدن مروف هم آزادانه تقریبا هیچ خواب کار بینن و برجواندی خواب پاریزن و همچنین ام د پروسس نتوابونا کنوده ام نتوایی که دموکرات نتوایی که راسیونال و اپتیمال بدست بخن کو نشبه او نتوایی که د 3 سال 19 و 3 سال 20 ده هاتنا وکرن اری ام فرسنده ما هیا فرسنده کی وسا دستی ما ده لی بگمان ام لروشلاتا ناوین ده دشین لروشلاتا ناوین یا کو جی خوینریجی شهر و جی تاریتیه وقت تاریتیه یا دما کرنا ناوینه نها ام دوی ده دشین لورا و پروبلما کو من ایرو آنی زمان وکا رونیبونه جبوما وكاكو سلسلة حجدة شوا جبا أوروبيان أكتوال بو إيرو أم دوي أكتوال تربكن جبو خبيا جبركو تنج دمين طاري دمين خراب مروف بكارانينا هشي خوا دكارا جي دركبه هولي جبوكو إنسان نين كشتن وديت بري چند روجان لبيروت چه فلاكت چه کرن بري دو روجان هشت مهي هشت تباغي بري 7 سالان قرنا جنوسيدا ازدين مبون
ودی چه فلاکت بو فلاکتین ji qirîna navîn xirabtir û evkî xirabtir. Ewa nêzîkî 40 sal e xortê me, qîzên me, keçên me, gencên me weka berxan ewa bû bi 10,000 tên kuştin, Kurd her roj tên kuştin. Bêguman ewana hemû di tarîtiya rojhilata navîn e. Tarîtiya rojhilata navîn em dibêjin rojhilat li ciyê ku roj hiltê lê bêguman bê mixabin ew roj me ronî nake. Rojhilatê me li ser me rojtarîtiyê çê dike. Ez dîsa axaftina xwe bi xembariyekê ez ê xilas bikim. İzna ve hebe di nav 5 deqe de ez ê li ser hevalê xwe dikarîbim hestiyar nebim baş e ji bo ku dikarîbim biqedînim. Berê 43 sala li İstanbolê hevalekê me hate kuştin ji aliyê Tirkên nîcetperest. Heqê wizar ez min tiştekî ser wî berî bi salan nivîsandî û ez dixwazim li wir ya bixwînim ji we re û dixwazim bêjim berê ku bixwînim gotinekê birayê mezin ya heqî li ser gora bîgawa ku me ew dixist gorê axaftinek kir û tê de got ey reqîb, ey dijmin, diba me heqî birin, em ê bi hezaran heqiyan ji we re bişînin. Ew gotin berê 43 salî û îro ne bi hezaran bi 10,000 me şehîdan însanên me hatin kuştin vekî heqî. Ew xanûna min li ser heqî bila ji bo hemûyan be. Roja tu ketî min lavjeya xwe pêşî nivîsî ji İzmîrê ta bi Bitlisê. Sal 1977 roj dehê tebaxê bû. Ji wê rojê şûnda tu kes şimayê dîne heman kes bû. Dijmin yê qenc hildibijêre dikuje gotin mezinên me. Tev bajar bi zar û zêkên xwe, bi kal û navserên xwe, gundî, bajarî, eşîr, şêx û mirîdên xwe şîn girtin, çil roj û çil şev. Bi kuştina te devên kilîtkirî yên pîr û kalan vebûn. Çîrokên kevnarên leheng û diramên bajar vegotin ji zarokan re. Em fêr bûn em çima û çawa mezlûm û mehrûm bûne, çawa ji şaristana xwe bêpar mane. Tev sosretî û nakokiyên di nasnameyên me de bi mirina te zelal û eşkere bû. Mezin ji bo me ji xezeban biparêzin, rastiyan ji me vedişêriyan. Navê te bû mifte ya ku kilîda zingar kirtî ya dîroka serbilind vekir. Bavên me cara pêşîn secereyên nifşan yên malbatê derxistin ji binên sandoxên bi kilîdên zingar pêketî. Birayê te yê mezin li ser gora te got, ew bû şehîd, hezaran dê di pey wî de bên. Ver jî bû. Zarok êdî di dema lîstika şûr û mertalan dilîstin, navê te li xwe dikirin. Ew roj te zora tew liheng û qehremanên heyî birî bû. Di çavên zarokên bajar de êdî ne koçeroyê hikimdarê çiyan, ne lihengên mîtolojîkên vek Rustemê Zal, ne jî lihengên sextê ên pirtîkên dersên dîrokê dibistana dewletê mabûn. Êdî yek liheng hebû. Ew ji me û vek me bû. Levendê bilîsiyan, şervanê bi eqil ê roşkiyan, mêrxasê ji demên kevnare û esîl. Bi te mêrxasî ji nû bû malê bajêr. Kolanên bajarê xwe digerî cara davên tu. Ji milletê xwe xatir dixwazî. Ji mizgefta xatûniyê te derket, bi hezaran camêrên ciwan ên milletê te yên ku di destên xwe de xwazî û daxwazên xwe bilind kirine,
دقاده رزگاری ریا آزادی بناوه ته son daha dubara dikirin ji her derê ku tu jê derbast bû ev der birîna xwe dida der ve kise pis belav dibû şervanên Kurd ên serhildana Bitlisê li vir hatine gulebaran kirin. Em ji şerê begê derbasî dibin. Ala serhildana Melle Selîm li vir hatiye daliqandin. Ji meydana bajêr bêhna şewatên pirtikên Ebdilxan tên kise pis belav dibe Xalidê Cibrî li vir hatiye girtin, Yusuf Ziya li vir hatiye kuştin. Ziya Şerefxan oğlî van rojan bi dizî hatiye bajêr û cardin ziviriye dibêjin. Xuşa çemê Bitlisê te dilorîne. Bêdengî diqelişîne karvana pakrevanên roşkî hatiye pêşvaziya te bike. Va binêr, Mir Şeref, Mir İbrahim, Mir Şemseddîn, Şerefxanê Bitlisî, Ebdilxan, giyana te digel giyanên winda ji bîr kirî yên sed salane bûye wek banga vegera sergevezî û serberziyê û esilberziyê. Mirina te destpêka jiyanekê nû bû. Bi mirina te ciwan rabûn ser piya ji bav û kalên xwe re ji tirsê xirabtir tiştin neye gotin. Koletiyê qebûl nekirin, bedelên wî jî dan. Ên te kuştin, bajarek hişyar kirin. Ji bo ku sedema kuştinê te tê bigihên, zarok dest bi xwandina şerefname kirin. Ji mekteba kurdeveriya hişmendiya Xelîlê Xeyalî re bûn şagird. Giyanberziya Kemal Fevzî, dilmeziniya Ehsan Nurî, camêriya Xalidê Cibrî ji xwe re kirin rêzanî. Du sal paş mirina te digel wêneyê te ya delal û çar herfên rêxistina te ya ku devletê ew wek dimirim, dikujim, Kurdistanê distînim de şîfrekirî bû. Li heman kolanan 40,000 xort bi şapikên sor di roja yekê Gulanê de derbas bûn, bajar bi stranên te yên heskirî zingezing dikir. Ji bilindgoyên bajêr pirsa kîne em olan dida di çiya û nevalên welatê te birîndar de. Belê, min lavceyek nivîsibû ji bo te vê gavê. Di kefteletên zemana borî de ji di bîra min de çi maye? Ew maye. Xanê Şerefê va me şervanekê te jiyanî. Hosteyn û kevrekî nû deynin li Qalha Bitlisê. Me cangoriyek nû da navê wî Heqî. Roşkî dibêjin ji bo parastina mîrektiya Bitlisê bi qasê kevirên Qalhaya Bitlisê xortên roşkî serê xwe dane. Bi qasê kevirên Qalhaya roşkî cangoriyan dane ji bo parastina wî. Belê, di sala 1977 meha dehrê Tebaxê li İstanbolê Esenlerê xendevanê sinifa dawîna dibistana bilind a Yıldız Mîmarî û Mühendisî Heqî Wizar ji aliyên Tirkên nîjadkuş gawa ku ew diket bînaya belediyeyê Esenlerê li yê ku kar dikir hate gulebaran kirin, hate kuştin. Ew 25 salî bû ji Bitlisê bû. Ez ticarî te ji bîr nakim. Silav. Belê, evan no bi mixabin bi tilteziniyekî bibî avayî ez îro bernameya xwe xilas dikim heta bi bernameyekê heftaya bê bimînin di xêr û xweşiyê de û her hebin.